wa TV West aho turi kugambira ibi turi omu town council ya Muhanga eri kushangwa mu district ya Rukiga. Turi ahamaka umugenzi Aponye Nyegamehe obire aryo mushobozi mukuru omuyangeri kandi obeire nakora nana ebintu bitari bimwe na bimwe kandi abirarira cya person w'ekibina cya National Resistance Movement mu district ya Rukiga. Omugenzi ogu afire ekiro cya nyamwibazo shaha kibirize kiro omuri butandu ya motoka ebire omucyanga echa itojo omuri Ntungamo district. Twabasa kugamba hona bamwe ahabantu abari omucyanga eche cya Rukiga omu town council ya Muhanga kandi bona bamugamba okwabire nakwatanisa kurungi n'abataka okwabire nafa yo munonga kureba ngu ecyange cyari kurugamu cyatunguka no kwabire nafa yo munonga kureba ngu habaho businje n'enkwatanisa omu bantu bona. Itwenga TV West turi omu makaga turi omu cyanga eki kureba ebintu byono kubiragumize muri bibaho kandi turi kukumanyisa n'entebekanisa zo kuzika omugenzi Aponye Nyegamehe uko ziri kugenda mu misho. Habwa TV West ni job namanya aha omuri Rukiga.